igrač bio, je tako? U napadu, nemoj driblat 30 driblinga u mjestu. Ako ti je agresivno, probi ga pa povrati dribling pa postavi napad. Jer jasno, nemoj, gore glavu, nemoj driblat 30 driblinga u jednom mjestu. Jel krenut po guzicu, jel to on hoće? Napadi ga lice. Probi, stvori višak, podvali loptu. Ajde! Na centru možeš da maje prekršaj. Molim? Molim se, ovo da pustiš na sice, to nije. To je normalno. Koji napad smo igrali? Sada. Pa dobro, pitu. Jesi playmaker? Stavi napad. Kada se skrivaš, igraš playmaker. Nemoj se skrivat na drugoj strani. Uzmi loptu, postavi napad. Koga se boji? Koga se boji? Onda, jel zona? Jel igrač ovdje? Da si ovdje? Jel ti kruška pomoći? Moraš doći na njega. Da se on vrati ovdje igrač. Šta radiš onda ovdje?